Okay. Yes, Yamobi Kwaba, Yachia Adafo, Amadafo, any addition Kwaba, GH Live, a Benya Cassiano so. Crobia Metema Mapoma, the Royal City Club, a Santi Kotoko Boku no, one Asuye, Poke Crow Coin so. You will run near the updater Ebenina, Ama Yanati for. Dear Unti latest, and the Watia, Omanchrimu, aha, ena ayensem no ahimfie Kotoko ahimfie ena ye no edinhia mu na ha yen semre nam si nimre ene ahwemre ade sa pepepe ena esitie sre otwedi amponya nkropon so omboa na ade bi e wo twem supo bia no nyame ma nimfra dwum nkwa dwum na ensi wiye sa pepepe ena ye hre me yimpa ye ma wo se ensi wiye me de Derek Saint Kizito na ye ko ye boboso ye ku yanim na ye hyiam se ya na just yes ya udi ma ye retwen way come on krob ya metema yes ya udi mo na ye retwen wo ahuma breje ti fabulous just me the greatest ye ko yanim world exclusive ni nyina ene ye de ba bi hia na ye hu sedi nsusanso no ebeko now ye nhas ye say na ye mfansem ni nyina enhia ye na tiefo Shawkan Muhammad any deal no at say a intact positive na and then na a pen krakra sa ba no just a more so say mine I say mine born say what village kakra mine nti ayesa temi antete to bofo temi ante oto bela formula e kwa bia so e be wi nkwenimdie e de ama asante Kotoko ye be remo ho but yen hyase efrem free ha much TTP say enei boboko aye friends say krobia mapoma metema asante Kotoko e be signing 2 or 3 players e de ababa be ka ho Shawkan me de ni be wi but ma nwura mu sei enfama I think here nwura achi ye be yes story bi ewo yen asue ha se idea West African country that is any other Africa countries mienu kabom baba ko be kan wana emiensa teams bi wo honum anase agents bi wo ho in fact omo alpha Kotoko 3 players na tieniye enye de obi kan ene edi achi tie ahade no krogen na de tie and it's a 3 players na agents na de buy no 2 agents agent baako ekuta 2 players in that players no and a 1 other agent so ekuta 1 player now Kotoko ahwehwe num apusu num atene kankan kakra ema obi wura mu atiti bia ma enra chikura enra yese Rwanda nom ene ade a yes yemfa we ema na enchemu no enwie nkonimdie so emfa ma enam se kwabena Prince Kwabena Owusu anobo bibia no Go Stars akosan ama Saudi Arabia club ntino me ba cho na oye target kese pa ema Kotoko mo ndi nkomo nyina but ono okwa anaso anya Kotoko a en sha koma utrim popo enam se Kotoko afi the transfer window no ye and say ye option 1 option 2 option 3 nti se ye ko si na anya yi a come on ye kwa araba sa pepepe baby Kotoko adro no ya tra kron match nti ye be sha de aye ho ti se de Kimpaluta kan no lie oboa ye bound China you player na aye ho na ya tra twen me kwa bansem nti ye hwe na obedi le kakra bi a ne ayi fum ne kwa other player so sa pepepe na ye de aye transfer window nti ye ko defensive midfielder bi o no ye na nte se na ho na mo foreign deal bi a yampa koma say ebie na nse atra ho nti ne akofa ye ti na edu poke kra na so no so ye target ye ko right back bi ho anase full back bi no ye rough poke kra ne akofa Lord amo aba na Lord sinyami ni Patrick Asiedo sinyami ni na che aidin enti Prince Kwabena Owusu okọ adiom bye bye yeda se baby akono emwa na nsiye emma na nkurimdie na enka Ghana football you wish you well but Asante Kotoko echitafo empanyimfo ekasem ehema no se menka njem so moda amona echiredin krobia agent fo a ebo wo yapunu mu no master enye Fedi Agrokra team ni mu aye de enti agents fo ni nyina a person with good players eba bewura this beautiful club ni mu
ne sɛ nti me pacho Kotoko nso enhwa akoma ne kyerem popo enkyeremu ne nyina ne sɛ yɛbɛkɔ akɔfa one striker na me no ka sɛ striker baako ɛna offensive midfielder baako a otimbo play making role say ebia yɛnka nsɛ Bruno Fernandes mo ne Kevin De Bruyne amo type of midfield ni bi no ɛda Kotoko table so but entia sisi a me record video yi abeto manim ɛne sɛ Kotoko ɛbɛkɔ more of striker center forward tie ni ye more of striker center forward and I'm so Shawkan de ane de ya to board de ensasi edakire din ye ho de midfield dynamo eno oda ho nti ono nka ho yes na the American de ye pobi a pocket crowd new super Mbella nti din na amanfo bon de nyabotre obi timi tena bi no abokuli bali bi adramani bi like ena bi bokina din ene bokina de obi betimi abomosi din bi se sia ni din na obaka se striker bo there and so master Mbella sanji cry enti de me kan nyina ene se me no ka say super forward bi number 9 a otimi sabo wins Kotoko ehwe se ono ena umbeje na tum hwebe ekye din a by next week me ba cho Kotoko enko wie me diama game no mra pepepe no na boy na ba na say the likelihood say e bi kro beba ansa na sa game no yatimi akoruram no high eno nchemu a yade ma ye na tie for exclusively tie niye me say oye foreigner me din come 3 days ago say Burkina Cameroon and of course la Côte d'Ivoire nene Côte d'Ivoire striker no ono ena ni move no quite positive. Some for share video footage any ade no wo mu ye see darako no esine so but other option also enye dead sa empanyufo hwem ya na tumi ni kuta e Kotoko empanyufo e na tumi ni kuta we dey show bi ansem sikanie sa pepepe ene ye yo no sikanie faabunie etawo se po atekanapaya enya asem kuma enti Kotoko ebe add one more forward attacker na oyobi a esa the ball near to say super Mbella new Mbella now betinya striking from number 9 position ho now giant crowds betinya striking from wings sa pepepe your sa option ni bebre we team ni mu but empanyufo se enam dodo ansen kwan enti nei ye pese ye kono sinedochi way all hands on deck enti kwan bia so crop bia metema empanyufo ese ye mfantum anim se fans no amon hwa akom mamutrim popo kwabena wusukwa enye problem kra crobia remain supreme yes me pacho striker poke crowd baako and a nice shot nem made in the video beba in our subsequent bulletin na wo hu say Faabulous no mo e dey enti just by the way Kotoko ebe a sign striker na striker we no so e versatile wanimu ho bo wins ne bankum ni fa nyina na wo sa bo number 9 the new Mbella me modin no edin ne de ankofo bobo bi ho ahwan ne ho ahwan but ha no me the video no to so na afi me kyerɛw na me wuram na me kɔ sa pepepe enam de bema wo enti news no ense crobia ebe sign one more attacker. This is what I have on my table, exclusive, a wall exclusive and no any other Emma war now yensha way Kratchia your friend say Peter Amidu Aqua Danim Bobo Aquadanya mi Peter Amidu Aqua story abibe ba minianoma edi achi wo channel ha esikizito eyampase Peter Amidu Aqua wo ko o free Kotoko se see me pacho munya abotre mamo hwa akom mamotrim popo debi mamo hwa akom mamotrim popo Peter Amidu Aqua is true nanya kono nko mekuta 3 players se say team ni mo aye de FC Porto omo dey offer ba for other player me money dey na yam say mpanyimfo say me money dey but we Kratchi dey na aba nti e na ye ka dey akasem na no kra no Porto dey no aye no hu bibio ho nti enye poke crowd enti player na gia tum so obetena
Actually, now, Aquadia ya making coach our them and also a coach Edema FC Augsburg. Sakwada coach ofri Denmark and a coach ofri. Na only the coaches are German team. Your friend say Augsburg, Bobuku, your friend Jess Toro. Coach needing Jess Toro. Yes, coach Jess Toro. Na Aquadano watete na honsam kakra. And I'm sorry so krama. One Ghanaian defender be say won German hobby. Obisa Kwada Peter Amidu akwasi the free no say oh you Ghana ni. I think a friend guy no Patrick Pfeiffer or whatever. So me second name here for me. Utuado ne coach here by that coach here na yeah. Or by or munyina or friend that guy no yeah. Sir Patrick Pfeiffer will say whatever the guy name is no. Me pacho coach no crab is answer yes guy be a PM o krom o Ghana ho. Na kwa no nhyɛ da nim Peter Amidu akwasa na suppose any ade nti akwa no kwa ntimi ama more info but some o kan ya ne say Jack team na akwala no born the biggest team e Ghana tini pa we a right channel your Remo Augsburg or Edin komo it's true omo interest e akwada yi mu but Shannon Soma me say akwada obebo season bi o Ghana obekompa free Kotoko a enye this window way and no any reporter ever team papa bia team si papa e wo Europe etonsa e de frame players amumra ma trust nya de enye Arabia sem ene a trading sem no we proper Augsburg and anka ehwehwe akwada but akwada no maturity level any one person niam agina so no e say drum pempen so kwani mo bro so na akwada okobo big club a e di sika beba yes Augsburg over kan I think Daniel Opari, yes, Daniel Opari Terrier, abo say team ni pen. And na Baba Raman so abo pen. And one guy I bought recently, Kevin Yeboah, a certain guy called Kevin Yeboah. And as you see, a Ghana new or Patrick Pfeiffer, Aquana and Dino P, Nigeria, but FF a woman, where center back, yes, into a good place at the Ghana for pa. Na the and it said me pacho. Boboku I friends Asante Kotoko offers you may receive be but konkoyam pepre ho akwadan agency atia se na se na busuafo atia se setrenye din na omacho more enam se ehu ball more bebre akwadan friends Peter Amidu akwa emu empo ekoba se kiane kensen ko obekwa anasa koba se obekwa which is all things being equal ne pacho sikanu be du but the yatia ne se we cry trust bi no mpese oba ebe Kenya niam ahwe sane ebe ya next season won betumi atono no abesi akan ede ama wo mo enam se coach a friend just Torop ena me pa chaw wo hu akwada no ana so 10 ho pompoye ena obisa na se ntie no eni chimo exclusively yede ma in a tiefo se akwa se wote so free Kotoko mpa ebe right good money very good money ebeboa asiesie fie ebema fie ja adumuo but for now there crop ya remain supreme me catch us akwada ya ohuni obekoso agina agokansie kwan so awoso adoto e de amakuma ase Asante Kotoko eno eni nchemu aba yede ma yenati exclusively na wonsa atumi akabi now yaye Peter Amidu akwade no yaye striker all bounce e de ama Yansan Remo Kotoko yana se ha biem nam se ensem ede e o team ni mu akoba se nana apenkra awua ono ene ye friend se Fiorentino Perez of Ghana football yes adwuma awo ball ne Dr. James Kwesiapia ene enuanom ka ho ebo adwuma behind the scene nyagro akoba se ese per structure Ghana football a womanity esi enya a certain board bi na bi kakra na ebeso so ema niam awie peye na Otumfoɔ de on na ti krore ene krare nwoma so ubobodin bro so kra na na so reveal enti benchre board de yemfa ni nia agro enti na say to GH live Kotoko ahimfie ye de kan say de obeyo na papa e de ama krobia
say dia beto dwan a yesese sune obekaya ye ne Ali Maradona kasa e okai ye ne legend safu jamfi kasa e okai se nana ese onu e run ne club onu e ne facilities onu e ne bibia even so kokofa billionaire bimpo se hwan se krachi o wakoto Twitter anasa Amazon ram po na ebe Kotoko still Otumfoɔ ene be yi ni sika de amani pakro enti bibia ensesa enkonkwaye Canadian ni bi se ebia me na monko na mahema ne munyam ne saa ne ma ne biem da bi krobia Asante Kotoko wura na se tu rane ono ane club e dia free fikesiem na eniam e wokwa mu no master e fe bruta adakwaja achi project no pokikra wall no asase gidigidi a etodwa na ye wie wall no ne ade na pipe work no ne ade su a de yet crans and panyufo e dwen stadium ho enti Kotoko DC United ayeba na no pa me breaking story ne man say DC United ayeba no Ghana ni bia ofri Kumase Asante Mantemu now base ewo bia ye friend is Maryland on Maryland and Virginia and Washington DC no eboma anisa papa no oye adwuma for construction company wo esi DC United Audi Stadium no na papa no si nim die ne do no so Kotoko nti obehye awura ni monyam enti omuba ekwa no so ene na entourage be Kumase akosia na setu na omahwe propose site a dache ye betimi dia boss stadium dache no enya tete kwa asem echina adechie mpotimi ya dache nti krobia emu da aye no master enya fadi agrokra nsem ni nyina ena ede edom won nti nchemu no ene se Asante Kotoko nana apenkra awua bebre ni position no enya agro udru Kumase a na kwa Raga Junction eku anim kakra sade wokwa aboabo akrem Kotoko na oku achi asawaba nchen ho bia ye friend se kontomponi afere kro kama bi ho ye friend kontomponi afere ye kro di Kumase mfimfie o eho ena nana apenkra eyo hene kontomponi afere hene ene nana apenkra awua enti mempeso aso pe aboabo akrem ahimfie ho na otoa so koye potran ba so korema mpon twa so honom no ehonom ena krofefe kontomponi afere ebesi ehona nana edi hene enti ne title no mo ba mo ni ye eya no mka no kontomponi ahene da bi eye kro e Kumase mfimfin kontomponi afere eye kro e wa boabo akrem sawaba soro ho no ewuram e wo sa yes onya line no enye ti de making nana adwuma wabɔ ama na setu nana ni age no ho krowra ni age no ho pa na wonim rasa papa no a chartered accountant asika no hwemfa afom odi 2 years no atwe atoso oye no abɔ no receipt atoso Otumfoɔ ni dia je papa no ho no abusuanya agro nti ono nana toaso saa nana toaso yes nana penkra toaso saa obetoaso na ya ma nkrofo bi kakra bi ketewese nya dudu owura na Otumfoɔ futu ade ba mu ya 1 secretary nom se me yi obi beka me baya osumi hu a me power struggling bia efie ya ena me fa nansi a enya fe na obi mfa na sika mehiem na bia na kyena na sei dabi ompe na ye wo bia dabi aje mawu bia na na mpesa enti na run in the club enti na penkra kontomponi afare hene ebeto adwuma pa no so na all things being equal na ketewese aba be ka no ho ye mu obi adin ne yes ye mu obi ani ne na ketewese enkoya dudu owura na kyenanko ye ko board meeting a we bi ametwe ne pa ma ya kasesem ene mensem ni dwe ne na sem bia na setu odi eagle eye edi Kotoko team na chi yes Otumfoɔ onyankropon twedi ampon basayire fie onko so nhiraw normal more wisdom said ye uposese king Solomon na tsena se maye na yie team no maye na sisi wa team mu aye ye na say tu ye say tu umra ni kura we kamedi tum o de mahwehwe na tsena na say tu ahudede na say tu nyame kese ekese Otumfoɔ say tu nyankopon som no eye kese nana more piao
Piao. See ya, ne pero. Where dead, guys. Actually, now Muhammad Shawkan. I mean, found two and him say Muhammad Shawkan. Bibia come on, na pinkraba you crowd. No sa dia no he bocho na say to my check he mu do. Na si ko de man he mu do I to say you know. E pubunu mu no. Nti se be na cry lions for no hia kwada ne ntem ada na mo miem kotua bibi na e be ye kra mpanyimfo nsusu ye no yes. E be ye ne ade na o meka ne nuanom. But mpanyimfo se ye wo de ye assess o mu jama kwada ne entourage assess all the niyama eso ye na am say mmra kwan so de wa amfa ofom akwada no ogidie se bia o makosia wo efi ho no obeye nkonimdifo nempo ekoba se chenchena atwanya Kotoko ebehwa Accra Lions yes club ebehwa Accra Lions na Shawkan Mohammed abe show mfimfi oni tinedu na Emmanuel Ntwimu so ye juggling of the ball na chire ayedin enti mo yamu nhwehwe yes akwada no ebe join Kotoko all things being equal nyankropon ebie kwan pato ho a enti mensuro enye sika se money no be problem Kotoko pa na my desire so the say akode can money no be problem no be problem don't worry na your players ahodo bi kwan so wo dan achi a ekoba se option we anyi ya na omuso abi rewre ma enya grokra eno agent papa e bokotoko plano team dia wo ye ni mu ye de saa nkrofo kran di players papa bre wo enya dingrasem ena enye krachi ofri Kenya by sem ene ya Kotoko ni mu e de extra sem kosi ya na ye de ko bia ho ma Karela ni abetina fi abo 2 matches ni de abia bia ha mom nya 9 points me de ma no abo enya 9 points isi e nti de na ebe ye ne se nyankropon boaya na atum bi dum ya family number WhatsApp number +233 530 044341 ye design programs awdo pa ewa ha a program ne bi ene se Kotoko no se na wo usomufa obe frame wo da ha na me da ni ye interview kama fa Kotoko e de kra na be Kotoko support e wo tum ana se wo join in e wo mfimfi Kotoko breaking heart bear na se breaking heart bear no de ama wo still wanyenwe na wakoma na still udi achire family number no +233 ya wa America ha de ba still Ghana na +233 530 044341 ya WhatsApp me na upesa o kan bibi fa Kotoko ho a wo good suggestion bi wo any opinion bi afabra me no nyina ye be share wa wo be ka me da ha na wo da ha ne edi nkomo ne broadcast ama mpanyufo akwa bi na ya famu aba e de aya Asante Kotoko yie now you hear ye be ka bom e for me cool pa Asante Kotoko ahimfie na ye ya gia tum se ye be ye commercial na jingle ama Kotoko kwa every home match bia no free no me pa cho ye be sa to as many as 50 tickets 50 fantastic tickets for every home game enti channel we no Jack enya bete ye be suma santima ya gi etin esum ni ye pa yesum na say to the otu an yetiam wo yes say to nyame kese otu an yetiam nti yaba ya som see esum me dey the Derek Saint Kizito thank you so much Celebiada o come ho na onye hiem e wa hanom he matie for me share that bom din me da mo ye heavy brutal ene mo amon kwan so amobanyina me so nyame onhyamo na o mam bibia mo ye no enso abapa oha ene ne mo ho na nya from what the food enya from to say fufrom abro fufrom wodo abro fu a fufro na abro na fufrom abro bibia enye doso na enye nhira na ntimi mo Kotoko na mfa no to mapamfra me da say thank you so much say you are here and of course you are welcome on board me dey the Derek Saint Kizito I really appreciate you a lot subscribe na yanto aso na beka abusuan ho bi na me fa nkwani ji krom e wa Asante Kotoko ho thank you so much for watching the ye kan nyina ne say Moving to his life.
Subscribe to GH Live. Everybody, yeah.